I pozdrav svima u Wordozunu ovde, također još poznati kao Loki. Sigurno se pitate zašto me nije bilo tako dugo, pa ispričat ću vam kasnije kroz video. Međutim, danas se bavim misterijama našeg društva i pričam o teorijama zavere, mada ovoga puta ne u stvarnom svetu, nego u svetu crtanog filma. Zdravo, ja sam Jelena i danas pričamo o teorijama zavere. Zašto? Zato što je mnogo vas ovo tražilo. Tako da, eto, ja sam odlučila napravim klip o teorijama zavere u vezi naših crtaća koje smo gledali kao mali. Nadam se da neću propastiti detinjstvo. Ako hoću, propašćeno i meni, tako da nastavljamo. Idemo dalje. Da su Štrumpfovi nacisti. Ovo je iskreno meni najupetljivija teorija. Zašto? Zato što pogledajte samo na primjer kako su učeni. Svi su i samo je taj vođa u crvenom, kao KKK. Nikako mi ne ide u glavu kako je povezala dve totalno nepovezane stvari. Međutim, Štrumpfovi po ideologiji, oni više zapravo podsjećaju po svemu na komunizam. Što više, jasno je da veliki Štrumpf više liči na Karla Marksa nego na bilo kog nacističkog vođu. Također, kada je u pitanju KKK klan, nacisti su ih generalno smatrali gomilom degenerika i njihovu rasističku ideologiju su zvali kulturni teror Amerike. Sa druge strane, njihovi SS odredi su imali pripadnike svih rasa i vera širom sveta, stoga jasno je da njihova ideologija nije bila bazirana na rasi, nego na borbi protiv komunizma i masonerije. Imaju tu jednu Štrumpfete, se tako zove, devojku koja je ostvario ličenje savršene rase, to jest Arijevaca. Oni su plavi, visoki, lepi. Štrumpfeta zapravo nije tako originalno izgledala. Ona je kreirana od strane Gargamela kao savršena distrakcija za Štrumpfove i ona trebalo da bude zamka koju bi on iskoristio da nađe Štrumpf selo i konačno ih sve pohvata. Također, ona je u serijalu generalno prikazana kao neko ko je distrakcija za Štrumpfove i često je izvor mnogih problema, što se opet savršeno uklapa u komunističku ideju gde su predivne žene uglavnom smatrane teretom za radničku klasu jer su distrakcija od toga da postignu dobre rezultate na poslu i često su bile proganjane. Zlikovac, znate onog Zlikovca, on je predstavljen kao Jevrej, ima tamnu kosu, ima velik nos, jako je pohlepan, što je realno stereotip Jevreja. Njegova mačka Azrael nosi jevrejsko ime koje znači anđeo smrti. Istina, Gargamel ima dosta sličnosti sa stereotipom Jevreja, međutim, što se toga tiče, komunisti su imali čitav koncept rata protiv religije, gde su radili bukvalno apsolutno sve što mogu, samo da prikažu bilo koji koncept religije kao nešto izuzetno loše. Čak su koristili svoj svemirski program da pokažu kako njihovom naprednom tehnologijom oni su otišli do nebesa i tamo pokazali da ne postoji nikakvo carstvo nebesko. Htjeli su da pokažu kako je to samo priča koju je crkva izmislila kako bi lakše kontrolisala narod. Naravno, sada pitanje zbog čega vam pričam sve ovo. Pa vidite, u samom crtanom Štrumpfovi postoje epizode kada su oni bukvalno napravili raketu. To nije uradila nacistička partija, to je uradio Sovjetski savez. Napravili su funkcionalnu raketu kojom su leteli u svemir. Također, što se tiče stereotipnog prikazivanja Jevreja, pa u njihovom ratu protiv religije, oni su na svojim propagandnim posterima često prikazivali Jevreje na negativan kontekst sa svim njihovim negativnim karakteristikama. Isto tako, ako bolje proučimo serijal, likovi koji su negativni su najčešće gejevi ili opsjednuti novcem. I da ne pominjem da imamo slučajeve gde jednostavno možemo vidjeti da Štrumpfovi nose petokraku. Stoga mislim da je jasno da je ovo u pitanju komunizam, a ne nacizam. Iskreno, voleo bih i da pričam malo detalja o austrijskom slikaru sa čudnim brkovima, ali nažalost, zbog nove YouTube politike ne mogu više da govorim o cijeloj ovoj temi generalno. Padak ima PTSD, zove se Post-Traumatic Stress Disorder i javlja se kod vojnika koji su bili u ratu i simptomi su jaka agresija, stalna sećanja na rat, teškoća da reaguje na normalne stimulanse. Misle da je on bio u Drugom svjetskom ratu i da mu se zato javljaju ti razni flashbackovi. Rat inače donosi razne reakcije kod različitih ljudi. Neki ljudi se jednostavno čude svemu tome i ne znaju kako što do toga došlo. Neki jedva čekaju da se desi jer sada konačno mogu da zarade gomila novca. Međutim, Paja Padak ne samo da učestvovao u Prvom svjetskom ratu, on je također učestvovao i u Drugom svjetskom ratu, što jasno pokazuje epizode ovog serijala.
i to da je on pod velikom depresijom nije zapravo nikakva teorija zavere, to je potpuno kanonski nešto što smo mogli da vidimo u jednom od stripova, tako da ovdje nema nikakve tajne teorije zavere, nešto moglo da se desi kad je ovo već potvrđeno. Mislim, on je već imao noćne more u kojima proživljava sav taj rat. Sada Care Bears. Da li znate ove? 100% ste gledali ovaj crtač, ako niste, meni je jako žao, pošto je to najbolji crtač ikada, ali kad sam shvatila teoriju zavere u vezi ovoga, stvarno mi nije bilo najbolje. Medvedići dobrog srca se zovu na srpskom, što apsolutno nema toliko veze s engleskim nazivom, ali zovu se Care Bears na engleskom. I sada to je jako slično kao Care Force, koji je u stvari jako povezan za voodoo. Sada misli se da su Care Bears neki način predstavljanja voodoo-a deci. Sada Care Bears na svojim samačićima imaju te neke simbole koje su često zaslepljeni u voodoo. Medvedići dobrog srca, to je Care Bears, tamo pokušavaju da se dopadnu deci, dok ti voodoo se smatraju friendly spirits ili just friends, znači samo prijatelji, tako da to je kao neko. Onaj ko stoji iza ove teorije zavere vjerovatno imao najveći mozak u istoriji, jer povezati Medvedića dobrog srca sa voodoo vražbinama je najveći skok u mentalnoj gimnastici koji vjerovatno ikada postoji. Međutim, dugo sam proučavao zapravo voodoo magiju i simbole koji tu postoje. Kao što možete vidjeti njihove okultne simbole, one nemaju nikakve veze sa Medvedićima dobrih srca, koji imaju simbole koji zapravo su ništa više do određenih simbola koji bi trebalo da predstavljaju srećne stvari, kao što vidite srca, zvezdice. Iz Aladina je ista osoba kao i prodavac. Sad ako dobro obratite pažnju, shvatit ćete da jako liči, imaju tu istu bradu, slične obrve, oni su jedina dva lika koji imaju samo 4 prsta. Što je poprilično tripi, zato što bi onda značilo da je taj prodavac, to je da je duh prodao sam sebe. Ovo već mogu da poverujem, zašto su Disney animatori dosta uvrnuti, kao što verovatno i već znate ako ste gledali bilo koju teoriju zavere u Disneyu ikada. Također je Robin Williams dao glas i jednom i drugom liku, tako da je to još jedna podudarnost. Kada govorimo o teorijama zavere, pa čak i kada je u pitanju crtani film, moramo da budemo oprezni da ne upadnemo u zamku povezivanja šema koje ne postoje, jer kao što znamo ljudski mozak ima tendenciju da stvara oblike koji zapravo nisu stvarni, nego naš mozak jednostavno vidi lica tamo gdje ih nema i tako je u principu sa svime. Sad, kako možemo da budemo sigurni da nećemo upasti u tu klasičnu zamku? Zapravo je prilično jednostavno. Prvo, da bismo nešto dokazali da je teorija zavere istinita, prvo moramo da pogledamo nešto više od pukih koincidencija. Inače, primetio sam da kada je u Disneyu u pitanju teoretičari zavere često imaju tendenciju da povezuju stvari koje nisu povezane sa nečim što je zapravo već potvrđeno. Tako je primjer ovdje kod Aladina. Vidite, to da je prodavac zapravo duh je uistinu potvrđeno od strane studija i šta više postojala je scena koja je izbrisana u kojoj se na kraju filma prodavac transformiše u duha. I htjeli su tu da izgrade misteriju zašto on to radio, zašto je prodao samoga sebe, ali smatrali su da bi bilo previše komplikovano, pa su sve obrisali. Sad za Pokemone. Kaže se da je Ash Ketchum zapravo u komi. I zato je kao posjetio sve te razne čudne svetove sa tim Pokemonima i zato on nikad ne stari u stvari. Pretpostavljao sam da ćemo pre ili kasnije upasti u debatu koja je razlika između crtanog filma i anima. Naravno, ima mnogih koji će reći da razlike zapravo ne postoji, ali mislim da je ovo jednostavno previše očigledno. Međutim, kada je u pitanju teorija kome, čuo sam to za zapravo mnoge crtane likove. Neki čak govore da je on zapravo i nije u komi, nego da je u ludnici, da je to sve njegova halucinacija. Međutim, svim tim teorijama postoji problem. Ne postoji ništa unutar samog univerzuma što bi potvrdilo to. Jer ono da je sve u pitanju samo san i da se ne zna šta je stvarno, sa šta ne, kako bi postavili čitave mape tog paralelnog sveta. Može li jedno 10-godišnje dijete da zamašta čitav fikcionalni univerzum u kome čak i ne postoje stvarne životinje, nego samo postoje Pokemoni? Da zamisli čitav univerzum koji se bazira na postojanju te zanimljive vrste. Neki, naravno, zbog nedostatka dokaza bi tvrdili da je Ash zapravo upao u komu onog momenta kada ga je udario grom u prvoj epizodi, ali to ne bi imalo nikakvog smisla jer i dalje u fantazijskom svetu, stoga teorija opet na klimavim nogama. Sad postoje neke teorije da zato što je on vidio retkog Pokemona Ho-Ha,
on je samim tim blagosloven, tako da vreme za njega praktički ni ne kreće se. Mada opet, na ovaj svet bi moglo da utiče i činjenica da postoje Pokemoni koji zapravo imaju sposobnost da upravljaju vreme prostorom. I možda zbog svega toga na kraju krajeva vreme tako čudno teče u tom univerzumu. Sad ne znam da li ste gledali Fairy Odd Parents, to je bio moj omiljeni crtani, kad sam bila mala, bukvalno omiljeni. I sada ne volim ni teoriju zavere u vezi ovoga, zato što kažu da je u stvari Tim jedan jako depresivan dečak i da su Kozma i Vonda ne vile, nego pilule za depresiju, da su jednostavno metafore za Zoloft i Prozac i da su oni tu da mu pomognu kroz te razne probleme, ali samo dok mu trebaju. Zato ako ste gledali crtani, znate da će oni otići kad on poraste, to jest kad ih ne bude više trebao. A također oni su se pojavili tek kad on počeo da ima probleme sa roditeljima i sa babysitterkom i školom. Pa odmah od početka teorije ima nekoliko rupa. Prvo, kada su se Kozmo i Vanda prvi put pojavili, primetio sam jednu stvar. Naime, Kozmo je zapravo u prvim epizodama bio veoma inteligentan lik, moram reći, dok u kasnijim epizodama postaje idiot. Ako je to lik iz mašte, nemoguće da prolazi kroz proces inteligencije. Mislim, u prvobitnim epizodama imamo scene poput ove. Potpuno suprotno onoga kakav je lik postao u sljedećim epizodama. Također u epizodi Nectar of Oz If we gave you 3 of the tickets, it means we'd be taking them away from someone else who already has them. And that would be stealing, which is bad. Što se plaća, pa kad platiš, oni ti daju kusur. Što više imaš novca i što veći broj novca, to skuplje možeš da kupiš. Naš novac se zove dinari, euri i novčići. Keš. Kao što vidite, deca zapravo nisu svesna kada je u pitanju vrednost novca i kako generalno ekonomija funkcioniše. A osim toga kako je Tim i klinac koji je bukvalno dobio super jedinicu u svojoj školi, jasno je da nije u pitanju neki mudrac koji bi mogao da zamašta sve ove događaje i da jednostavno shvati iznenada čitavu ekonomiju kao neko otkrovenje zbog nekih tableta. Stoga, jako zanimljiva teorija, ali na kraju krajeva jasno je da ovo samo teorija i apsolutno ništa više. Slično. Totoro je anđeo smrti, zato što svako koga vidi umreo u kratkom periodu vremena. I još jedna stvar što te sestre nemaju senku, tako da je to još jedna čudna stvar u vezi ovog anime ili crtača kako... Naravno, opet se vraćamo na temu koju smo malo prenačeli. Vidite, prava lepota anime je to što je to više od samo crtanja, to je umjetnički izraz. Jer vidite, anime može da prikaže nešto što bi bilo gotovo nemoguće prikazati u drugim aspektima umjetnosti. Inače, Naruto je imao odličnu prezentaciju umjetnosti, gdje Dara je smatrao da je to eksplozija, Sasori je smatrao da su to lutke. Jer naravno svaki umjetnik ima svoju percepciju umjetnosti. Da li želite da kreirate sliku koja će trajati stotinama godina ili želite da izvedete neki performans, da ćete nešto čak i uništiti, ali će to opet biti samo po sebi umjetnost. Međutim, koliko god da su filmovi napredni i slični sa fikcionalnim svetovima, nikada neće moći da budu dobri kao ono što je animirano, jer animirano može prikazati nešto na potpuno drugi način. Međutim, naravno, kada je u pitanju takav detalj kao što, na primjer, odsja i sjenke koje mogu uvek pokazati neke stvari, ovdje to jednostavno je samo u pitanju lenjost animatora, jer kao što su sami animatori potvrdili, ova teorija u potpunosti nije tačna i jednostavno opet samo teorija. Rugrats. Ne znam da li ste gledali ovo, pošto nije u tome meri popularno, ali jeste na tipa Cartoon Networku ili Nickelodeonu. U svakom slučaju, verovatno znate da postoji jedna Angela koja je ta najstarija sestra i svi ostali su bebe. I smatra se da Angela u stvari nema tih drugih beba, nego da je ona jedna jedina i da u stvari ona umišlja sve te bebe. Čak je umro pre mnogo godina sa svojom majkom, zato je Chaz uvek jako nervozan. Tom je nažalost rođen mrtav, zato njegov tata sve vreme provodi u podrumu praveći igračke za dete koje
nije nikad rođeno. Devilovi su abortirali i Angelika nije znala da li će biti dečko ili devojčica, tako da je jednostavno napravila blizanca i dečka i devojčicu. Mislim, umislila ih. Moram reći da mi je zanimljivo kod ovog crtanog, kada sam ga ranije gledao, gotovo i da nisam primećivao da su oni zapravo stvarno bebe. Međutim, što se tiče ove teorije, ona je postala toliko popularna da je stigla čak do same kreatorke ovoga crtača. I evo šta rekla u vezi toga. No, it's not true. Powerpuff Girls. Kaže se da postoji samo jedna devojčica koja u stvari ima različite ličnosti. Ako znate, postoji multiple personality disorder, to jest kada osoba umisli da ima više ličnosti, u jednom tijelu više ličnosti, znači ti nisi svestan toga šta tvoja druga ličnost radi kad si ti odsutan i tako se tvoje ličnosti međusobno menjaju. Sad se kaže da je ta devojčica u stvari imala brata koji je predstavljen kao Mojo Jojo i da se redovno s njim bori i da se ne vole i svađaju i da je zato ona stvorila te 3 ličnosti. Ali možemo i da pričamo o tome kako je naučnik stvorio decu u laboratoriju u podrumu. Da, malo čudnije, jel? Ovo je postalo poznato kao Brenda teorija, da postoji devojčica po imenu Brenda koja je zapravo višestruka ličnost i njen otac kao uopšte nije naučnik, nego je samo običan apotekar, ona se samo misli. Ali ipak, to je na kraju krajeva samo crtanje. Zašto ljudi imaju tako bizaran teorije o tome? Pa vidite, mnogo toga se pojavilo od raznih sadržaja poput Doki kluba ili ti kuvajući drugovi, gde se na prvi pogled čini da je to nešto nedužno fino, ali opet ispod krije strašnu istinu. Stoga ljudi sad hoće taj koncept da ubacuju u mjesta gde ne bi trebalo. Međutim, prvo što bi meni bio problem s ovom teorijom je postojanje gradonačelnika u ovom crtaču. Ako je to sve samo njena podvojna ličnost, kako postoji neko koje konstantno zahvaljuje na njenim herojskim delima. Međutim, nema potrebe raspravljati o tome jer nedavno na Twitter nalogu su upravo pitali u vezi Brenda teorije samoga kreatora crtanog filma i on je opovrgao ovu teoriju, tako da također nije istinita. Courage the Cowardly Dog. Znate da postoji jedna jedina kuća u cijelom crtanom otprilike, to jest u njenom daljem okruženju. I također znate da su likovi često predstavljeni kao strašni monstrumi, veliki i opasni, ali kad to pogledate bolje shvatit ćete da su u stvari ti likovi normalni ljudi, samo što malom su oni izgledaju jako, jako strašno, zato što su tako mali naspram njih. I to što im je kuća postavljena bukvalno nikud, razumete, nema ničega u blizini. U stvari je kuća na normalnom mjestu, samo što su Courageove gazde previše stare da ga izvedu napolje, tako da on ne zna ništa van tog svog okruženja, to jeste tog dvorišta. Nije mi jasno zašto ljudi misle da on nikada nije napustio to mjesto i da on ne zna ništa o spoljem svetu. On često preko kompjutera zapravo istražuje spolje svet. Šta više, postoji čitava epizoda koju ja lično smatram najsmešnijom, kada voz ostane bez vozača i uspanični kondukter ne zna šta da radi i onda Courage odluči da se ubaci kao vozač i onda on pokušava da upravlja vozom. Into the nuclear-powered computerized bullet train. Sit back, relax, and hang on for your life! Nije bitno koliko puta da odgledam ovu scenu, uvek će mi biti ornebesna. Ovo je njegov pokušaj da zaustavi ovaj ludački voz. Iskreno podsjeća me na moj pokušaj da spasim ocene na zadnjoj godini fakulteta. Međutim, u principu, nedavno izašao film koji je razotkrio u potpunosti ovu teoriju, zove se Scooby-Doo poznaje Couragea kukavičkog psa. Naime, Scooby-Doo banda odlazi upravo u Nowhere kako bi istražili misteriju džinovskih insekata koji se tamo pojavljuju. Dakle, gradonačelnik tog grada je bukvalno u toj sceni potvrdio veoma da se uistinu u njihovom gradu dešavaju paranormalni događaji više nego bilo gde u svetu. Šta više, u filmu su čak i objasnili zbog čega sve to nastaje. Vidite, pre 65 miliona godina meteor koji u sebi nosio misterioznu crnu materiju je pao na zemlju
i zbog radijacije tog meteora su nastala sva ta čudovišta i sva ta paranormalna dešavanja koja se tamo dešavaju. Stoga Kurač vidi prava čudovišta i teorija oborena. Dalje, ako ste gledali Ed, and Eddie, priča se da su oni u stvari svi u čistilištu, da su sva ta deca umrla pre nego što su odrasla i da su zato svi tako drugačije obučeni i svi se drugačije ponašaju, da su oni u stvari iz različitih vjekova i da se zato svi nalaze u tom malom kraju koji jedino jeste prikazan u stvari u crtanom. Zanimljivo je napomenuti da čistilište zapravo i nije pravo mesto, to je više neki filozofski koncept nego što je opisan u Svetom pismu ili u drugim religijskim knjigama. Međutim, teorija da su oni u nekom zagrobnom životu i da su negde na samoj granici, iskreno, na prvi pogled ima smisla kada se tvrdi kako oni zapravo su uvek na ljetnjem raspustu, nikad ne idu u školu, kako nema odraslih osoba u tom mjestu i slično. Međutim, jednom kada počnete zapravo gledati taj crtan, vidite da to nije slučaj. Često zapravo možemo da vidimo njihove roditelje, nekad ne ono u potpunosti, ali to je nešto što je uobičajeno za crtane filmove, jer kao što možemo vidjeti, Ed and Eddie je također jedan od tih crtača gdje ima likove koje retko kad viđamo. Također oni imaju i školski autobus koji ih vodi do škole koja se nalazi zapravo van mjesta gdje oni žive. Stoga jasno je da opet teorija nema nikakvog smisla. A čak i ako ste dalje skeptični, pa postoji strip u kome jasno vidimo odraslu osobu, a taj strip je kanon za crtani. Stoga samim tim logično ova teorija jednostavno se ne temelji na ničemu i neistina je. Sunđer Bob, koga jako dobro znate, najverovatnije, priča se da je svaki lik Sunđer Boba u stvari predstavnik jednog greha, tipa Sandy ponos, Patrick lenjost, Sunđer Bob pohlepa, Geri proždurljivost. Ova teorija je toliko poznata da čak i najpoznatiji youtuber koji se bavi Sunđer Bob teorijama zavere, Alex B, odlučio da se pozabavi ovom teorijom. Stoga odgledajte da vidite šta je konkretno rekao u vezi nje. Okay, it's my seventh theory, so obviously I'm gonna be doing the 7 deadly sins theory. This is easily the best and the darkest theory of all time, so let's just get into it. Okay, easy start. Mr. Krabs is obviously greed because he loves money. He's a real greedy guy. Then Plankton is envy because he's always jealous of Mr. Krabs. Patrick is gluttony because he's always hungry. I guess it could be sloth too. Let's just put him in gluttony for now. SpongeBob is he loves everyone, so I guess he could be lust because lust is another word for love. You know, this theory's actually kind of stupid now that I think about it. Maybe I should do something else for the 7th theory. Coming soon. Introspective episode. If I can see my theory about this, that's what's fun about his character and all these characters being connected with the 7 deadly sins, you know, which Steve wanted as a theme for this show. Did he really? Yeah, that was for the whole series, the 7 deadly sins. What? That's the theory that they confirm? The stupid fucking 7 deadly sins theory? That's the one theory that is confirmed? It's fucking bullshit. A šta ćeš, Alex, tako ti to otprilike ide u životu. Najuvrnutije stvari se dese kada najmanje očekuješ. Mada moram reći, tvoje teorije su čista umjetnost i zato ću gledati da ih prevedem u što skorijem roku, jer bih želeo da i ostali ljudi na našim prostorima vide tvoje umjetničko djelo. To je moj mali doprinos tebi. Inače, sad da kažem zašto do sada nisam snimao kao ranije. Pa vidite, zbog svih tih autorskih prava počeli su da mi brišu video snimke i jednostavno nisam vidio nikakvu svrhu da uopšte nastavim sa YouTubingom. Mislim, zašto bih pravio nešto što koliko sutra može da nestane sa interneta kao da ga nikada nije ni bilo? U čemu je svrha? Ali onda sam se setio da je ipak važnije ostaviti neko nasleđe za sebe, jer ljudski životi su prolazni. Stoga nastavit ću ovo da radim koliko maksimalno bude mogao dok me jednog dana kolektivno ne obrišu. Stoga da, gledat ću da sad nasnimim veliki broj snimaka i onda ću gledati da ih
izbacujem redovno, iz dana u dana, ne morate toliko dugo da čekate. U principu to bi bilo sve i odjavljujem se.